Dobro večer, poštovani gledalci televizije Rubin, koji nas pratite na području cele Vojvodine, a boga mi i malo šire. Moje ime je Nemanja Starović, a ovo je još jedno izdanje emisije En passant u kojoj se bavimo najvažnijim političkim temama. Moj i vaš večerašnji gost je narodni poslanik Srpske napredne stranke, gospođa Jasmina Obradović. Gospođa Obradović, dobroveče i dobrodošli u Kikindu. Dobroveče i svako dobro želim i vama. Za početak, hajde da se doteknemo najaktuelnije političke teme, a to je svakako ovih dana jedna svojevrsna afera koja se provlači kroz medije. Naravno, govorim o snimcima nekih tajnih susreta nekadašnjeg ministra policije, sadašnjeg ministra spoljnih poslova, gospodina Ivice Dačića. Radi se dakle o njegovim susretima sa ljudima iz samog vrha kriminalnog podzemlja. Gospodin Dačić je govorio o tome da svojevrstan mali skandal predstavlja to što on kao ministar policije nije imao adekvatnu obaveštajnu i kontraobaveštajnu zaštitu. Sa druge strane, vidimo da neki ministri iz Srpske napredne stranke zahtevaju odgovornost gospodina Ivice Dačića, jer ipak, složit ćemo se da nije uobičajeno da se ministar policije, bez obzira na sve te okolnosti, ipak sastaje sa ljudima iz takvog kriminogenog miljeja. Premijer Vučić je rekao da će svoj konačan sud o svemu tome doneti kada se vrati iz Berlina. Možete li da podelite sa našim gledalcima vaše razmišljanje na tu temu? Svakako. Ja bih pre nego što o toj temi kažem svoje mišljenje, to počelo ovako. Za mene je to klasična zamena teza. Zašto zamena teza? Događaj 31.1.2009. Akteri, tadašnji ministar policije i izvesni gospodin Miša Radulović, ja ne bih o nadimcima, Rodoljub Radulović. Rodoljub, pardon. Miša Banana, nadimak. Ja ne bih, mislim, dakle, zamena teza. Koliko je to zamena teza? Dokaz je i izjava gospodina Pajtića, kako taj snimak je ugledao svetlo dana u momentu kada gospodin Vučić najavljuje izbore, pa eto, Bože moj, on se koristi snimcima koji su nastali u vreme kada je upravo Boris Tadić, Bojan Pajtić, sa njima tadašnji njihov veliki prijatelj Ivica Dačić upravljaju ovom državom. Ako ćete iskreno, ja bih sve to prepustila onima čiji je posao da se time bave. Ne bih da prejudiciram, ali poznavajući ozbiljnost kojom gospodin Vučić vodi ovu vladu i koliko odmereno i umereno daje izjave, pritome vodeći računa da to sve bude u skladu sa načelima prava, sigurna sam da će i on reći da je to posao za neke druge ljude i insistirat će na tome, odnosno za neke druge institucije, pre svega policija, tužilaštvo i tako dalje. Ali ja ću, zbog naših gledaoca koji gledaju ovu emisiju i u krajnjem slučaju i prate sve što se dešava oko ovog snimka, reći sledeće. Na mene je najveći utisak čitave ove priče ostavila izjava gospodina Ivica Dačića, koji kaže: nemojte da ja otvaram fioke. Šta to znači? Pa upravo ja sam htjedoh reći gospodine Staroviću, šta to znači? Znači, mi još uvek imamo u ovoj zemlji ljude koji u svojoj fioci ili ti u okrugloj fioci, a svi znamo da okrugla fioka kanta za smeće, drže ili su odložili vrlo značajna dokumenta. U kakvu mi to sad ulazimo priču? Su ovo ozbiljni ljudi? Ili ovo način da se tako ophodimo prema učinjenom ili ti prema onima prema kojima snosimo odgovornost, a to su građani Srbije koji su ih birali. I ovim bih završila svaki dalji komentar misterioznog snimka koji je nastao. Dakle, ponavljam, na mene je utisak i uopšte utisak čitave te ujdurme koja se vodi oko prepucavanja, po čijem nalogu se snimak našao u medijima, odnosno ugledao svetlo dana, završila rečenicom: dragi građani, utisak svega ovoga jeste ko to može da u fioci drži nešto, a onda pred medijima
odgovorno stane i kaže nemojte da ja otvaram fioku. Evo ja, Jasmina Obradović, republička poslanica, začikavam gospodina Dačića da otvori tu fioku. Ako se ne varam, gospodin Dačić je prvo optužio bivšeg predsjednika Borisa Tadića da on zajedno sa ljudima iz svog okruženja upravo plasira ovu vrstu snimaka, a potom zapretio nekakvom sadržinom svojih fioka. Čisto da pojasnimo našim gledalcima. Iskreno, gospodine Staroviću. Ja mislim da nemamo šta da pojašnjavamo našim gledalcima. U toj fioci neće se naći ime onoga za koga gospodin Pajtić kaže da ovako šta koristi kako bi izazvao republičke parlamentarne izbore. Aludirate naravno na premijera Vučića. Što se dakle tiče nekakve eventualne krivično-pravne odgovornosti, to je na nadležnim državnim organima da utvrde. Sa druge strane, što se tiče eventualne političke odgovornosti, ipak ćemo morati da sačekamo povratak premijera Vučića iz Berlina. Spomenuli ste dakle da je pokrajinski premijer Bojan Pajtić komentarisao sva ta dešavanja u kontekstu nekakvih vanrednih parlamentarnih izbora koji nam sledi ili ne slede. Kakva su vaša saznanja? Hoće li građani Srbije uskoro ponovo ići na biralište kada govorimo o vanrednim parlamentarnim izborima? Čuli smo premijera Vučića koji je rekao da o tome intenzivno razmišlja i da će nadležni organi vaše Srpske napredne stranke doneti konačan stav do kraja septembra meseca. Imate li neka saznanja koje možete da podelite sa našim gledalcima? Nemam saznanja i zaista ne bih da špekulišem o tome da li će biti republičkih parlamentarnih izbora, izvinjavam se, iz prostog razloga što pratite premijer gospodin Aleksandar Vučić i naš uvaženi predsjednik stranke. O svemu vodi vrlo računa, dakle tu će biti niz prethodnih bitnih sastanaka, počevši od predsjedništva stranke koja je u najavi, pa do stranačke skupštine koja je također u najavi u januaru i mnogo toga će prethoditi, pretpostavljam, i znajući sa kojom ozbiljnošću on vodi kako partiju, tako i državu, šta više u red prioriteta i sami ste imali često priliku da čujete da mu je pre svega državnička obaveza red prioriteta, pa tek onda stranačka. Ne bih da o tome špekulišem. U svakom slučaju, Srpska napredna stranka, nema sumnje, spremno čeka sve izbore. Pa bili oni lokalni, pokrajinski ili republički parlamentarni. Zašto kažem spremno? Zato što se držimo principa i držimo se onoga što smo u svojoj predizbornoj kampanji iznosili pred građane i evo upravo to sad vidite na delu. Da, pa naravno da odluka o tome da li ćemo ići na birališta, na vanredne parlamentarne izbore još uvijek nije doneta, ali hajde molim vas da se zadržimo možda još koji minut na toj temi i da obrazložimo koji su to argumenti koji idu u prilog održavanja vanrednih parlamentarnih izbora. Šta bi to građani Srbije konkretno dobili? Kad imamo u vidu da Srpska napredna stranka ima apsolutnu poslaničku većinu i trenutno u srpskom parlamentu, ako se ne varam preko 130 poslaničkih mandata u nekom najužem smislu bez uže i šire koalicije, da li je premijeru Vučiću i vašoj stranci potreban jedan novi mandat od građana, jedan novi talas poverenja, da li želite time da možda ojačate poziciju Republike Srbije i pred međunarodnim faktorom, imajući u vidu velike izazove sa kojima će se Srbija susresti u narednim mesecima? Iako sam zadovoljna što ste mi ovako postavili pitanje, iskoristili ste upravo reč koja će sama po sebi objasniti mnogo toga. A ja ću da krenem ovako. Zašto se u Srbiji mnogo toga apsolutizuje? Šta znači apsolutna vlast? Premijer Vučić traži pre svega društveno i državno odgovornu vlast, a ne apsolutnu vlast. I mislim da je besmisleno da uopšte špekulišemo brojem poslanika u Republičkom parlamentu. To samo po sebi govori koliko je premijer odgovoran, koliko premijer želi da sve ono što je u svom ekspozeu izneo i kroz svoj ekspoze kao jedan plan, akcioni plan rada vlade ostvari, mene dovodi samo delom u razmišljanje, verovatno postoje nekakve smetnje, nekakvi kočničari, bilo da su oni u imenu i prezimenu nekog od ministara, ministarstava ili šta već, ako se odluči da izađe na te izbore. Znači, molim vas, i vas i građane, da odvojimo ove dve stvari. Premijer se ne rukovodi činjenicom da ima
pod navodnicima tu apsolutnu vlast. Pa da je to želeo, mogo i sada da formira vladu bez koalicijnih partnera. Tako je. Gospodin Vučić je upravo želeći da ta vlada bude efikasna i da delom i taj broj građana koji je glasao za partije koje su se našle u toj koalicijnoj priči u parlamentu, imaju svoje predstavnike koji treba zajedno sa njim i sa ljudima iz Srpske napredne stranke da svojim biračima ispune ona obećanja koje su dali u predizbornoj kampanji. I dakle, broj poslanika koji čine većinu... Preko 200 trenutno. Ali, gospodine Staroviću, ja sam poslanik u drugom mandatu. Znači, ja sam bila poslanik i kada nas je bilo mnogo manje no što nas je sad. Intenzitet rada u Skupštini iz meseca u mesec je sve značajniji. To i objektivni pokazatelji svakako govore. Tako je. Šta to govori? Vi sa velikim brojem poslanika stekao bi se dojam da sve to može mnogo ležernije. A sa manjim brojem poslanika, bar po nas, poslanike, to bi značilo mnogo više rada u samom parlamentu, priprema na odborima i rada u samom plenumu. Kad smo mislili da vas pitam, dakle, šta je sa idejom šefa vaše poslaničkog kluba, gospodina Zorana Babića, da se izmenama Skupštinskog poslovnika ponovo uvede radni kvorum? Sada se toga setih. Formirana je radna grupa koju čine predstavnici svih partija i opozicije i pozicije. Ja, iskreno vam kažem, nemam informaciju kao zvaničnu informaciju, ali ako pratite Skupštinu, ne treba ja da vam kažem ko baš nije zagovornik takve teze, odnosno takvog jedne izmene poslovnika, pa upravo predstavnici opozicije koji se pojave samo u momentu kada treba neku gnusnu laž da iznesu. Ili da se potpišu za dnevnicu. Ili da se, dnevnice poslanici nemaju, ali da se potpišu za putne troškove. I to moramo to da razdvojimo. Novac građana je u pitanju u svakom slučaju. Tako je, i ja želim da budemo jasni kada je novac građana u pitanju, ali mislim da nije ni taj ekonomski moment toliko bitan, ne bih im to spočitavala, imaju one mnogo više greha na duši, no što je ta iznos putnog troška koji je pre svega opredeljen za one koji su van teritorije grada Beograda. Ali se zato gospodin Šutanovac pojavi svaki put kada je premijer u plenumu ili ti ministar vojni gospodin Gašić sa željom da objasni kako je u vreme dok je on bio ministar sve to bilo mnogo bolje. A onda u nedostatku argumenata poseže za teškim rečima, uvredama. Znate da je jedna od uvreda bila prema podpredsjedniku, odnosno zameniku predsjednice parlamenta, gospodinu Bečiću, a iskreno da vam budem, ono što vi čujete na TV ekranima, tako je samo ono što kamere snime, ali ono što građani ne čuju, mnogo je ružnije i iskreno samo još jedna potvrda kako nedostatak argumenata ljude dovodi u poziciju da budu nepristojni, čak da budu i više od drskih. Verujem da bi atmosfera u parlamentu bila kudikamo bolja kada bi u parlamentu bilo više žena, ali toga ćemo se dotaći za nekoliko minuta. Hajde da se vratimo još malo na ovu priču oko mogućih parlamentarnih izbora. Verujem da je ona veoma interesantna našim gledalcima. Vi ste spomenuli u više navrata reč kočničar. Kada govorite o mogućim kočničarima, odnosno političkim snagama, političkim liderima koji možda ne slede nužno na dovoljno dobar način sve one impulse koje daje premijer Vučić. Da li mislite konkretno na neke političare iz stranaka koje su koalicioni partneri vaše stranke ili pak možda mislite na neke ljude unutar same Srpske napredne stranke? Imali smo priliku da čujemo gospodina Vučića koji je govorio o tome da pogotovo na lokalnom nivou postoje određeni funkcioneri koji se ne vode istim principima koje on zahteva i koje je zacrtao, te da njegovo učešće u kampanji za lokalne izbore neće biti
jednako u svim gradovima i opštinama Srbije, to jest da neće dozvoliti da se iza njegovog imena, njegove popularnosti među građanima krije baš svako. Možete li to da prokomentarišete takođe i u kontekstu Skupštine Srpske napredne stranke koja se očekuje u januaru mesecu, zakazana je za januar, i kakva su vaša očekivanja od te Skupštine? Pa ako me pitate za ocenu rada ministara u vladi na čijem čelu je gospodin Vučić, ja naravno da ne bih sebi dala za pravo da o tome kažem niti reč, niti da komentarišem. To nisu ljudi sa kojima ja neposredno sarađujem ili ti ljudi o čijem radu ja mogu da sudim jer nemam dovoljno podataka. Ali jedno sasvim sigurno znam. Znam i iz izlaganja gospodina Vučića, znam sa sednica glavnog odbora, jer ja sam ujedno i član glavnog odbora, tas je isti i za ministre iz Srpske napredne stranke kao i za ministre iz stranaka koje su naši koalicioni partneri. Zar ne bi bilo možda logično da je ta lestvica podignuta barem za stepenicu više kada se radi o vašim sopstvenim ministrima? Pa znate šta, kada se radi o našim sopstvenim ministrima, sigurno, epilog će biti isti za sve. A kriterijumi, svakako da on pomnije prati rad ministara koji dolaze iz njegove partije, u krajnjem slučaju, evo malo pre spomenuh glavni odbor, pratili ste svaki put obraćanje gospodina Vučića pre početka sednica glavnih odbora, znači to je taj deo koji je otvoren za medije, uvek je počinjao tom rečenicom i verujte mi, kada se zatvore vrata i mediji izađu, bude to baš tako, čak i možda mnogo više no što i mi sami očekujemo. A u Srbiji je možda i neophodan takav stil rukovođenja kada se radi o organizacijama poput političkih stranaka. Ali da vas pitam konkretno, dakle, koje su vaše očekivanja od Skupštine Srpske napredne stranke u januaru? Možemo li očekivati nekakve krupne kadrovske promene u vašoj političkoj organizaciji? Ja lično mislim da da. Skupština dolazi u stvari, sednica predsjedništva će pojasniti mnogo toga. Mi očekujemo do kraja septembra meseca. Tako je. A sama skupština stranke je mesto gde moraju svi članovi Srpske napredne stranke, pre svega oni koji imaju određene pozicije u stranci, a time i ogromnu odgovornost da zajedno sa prvim čovekom stranke uradimo sve ono što smo građanima obećali. I moramo se podsjetiti koliko nam je građana dalo poverenje na izborima. Govorite o nekoj vrsti polaganja računa pred građanima. Tako je. Pretpostavljam da mislite i na ministra, ali i na gradonačelnika, predsjednike opština. Sasvim je sigurno da predsjednik stranke ima viziju. A vizija bez misije ostaje pusti san. Kako god je dao prolazno vreme ljudima u svojoj vladi i meri im to prolazno vreme, mislim da će to sad biti princip i kriterijum i kada su stranački funkcioneri, odnosno kada su članovi stranke koji se nalaze na značajnim funkcijama u izvršnoj vlasti u pitanju. Dakle, svako od nas imaće mereno prolazno vreme, a mi znamo šta to znači. To su rezultati u radu, to je posvećenost radu, to je ono što sredina, lokalna zajednica, da li opština, da li grad, a da vam budem iskrena, premijer, odnosno sada pričamo o stranačkoj skupštini, pa ću reći naš predsjednik stranke, vodi računa o svakome i o svakom delu zemlje Srbije. Na sednici odnosno na skupštini Srpske napredne stranke često imenom i prezimenom se obraća ljudima koji dolaze iz mesnih zajednica. To je mesto gde se meri stranački rad. A stranački rad uparen sa onim što on želi kroz izvršnu vlast i poziciju premijera da uradi, moraju biti sinhronizovani. Ne može da ide u različitim pravcima. Da, spominjali smo tokom večerašnje emisije mogućnost raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, znaćemo
valjda do kraja septembra hoće li njih biti ili ne, ali ono što nam svakako sledi po sili zakona u mesecima koji su pred nama, to su redovni pokrajinski izbori. Vaša stranka se zalaže za to da se oni održe 20. decembra. Više puta su funkcioneri Srpske napredne stranke davali takve izjave. Sa druge strane, predsjednik pokrajinske vlade, gospodin Bojan Pajtić, govori o tome da se ti izbori ne mogu održati pre 22. aprila. Zbog čega je po nekom vašem viđenju gospodinu Pajtiću potreban svaki mesec duže, svaka nedelja duže, svaki dan duže na poziciji vlasti i kad imamo u vidu da Demokratska stranka vlada Vojvodinom već punih 15 godina? Ajde budemo određeni 12 godina. 15 godina Demokratska stranka, 12 godina apsolutno Bojan Pajtić. Da, rekao sam 15 godina Demokratska stranka. Da. Bojan Pajtić je zaista sebe pokušava da predstavi kao personifikaciju Vojvodine, jedinog mogućeg, neprikosnovenog i da ja sad ne nabrajam sve ono što ide uz njegovo ime. Videli smo one table na mostovima. Idemo ovako. Pitali ste me za moje mišljenje pokrajinski izbori. Što pre, to bolje. Dakle, juče? Kasno. Prekjuče, kasno. Što pre, to bolje. Znamo mi zašto, nebrojeno je afera u Vojvodini, nemojte da nabrajamo Fond za razvoj, iz koga niče Razvojna banka, koja se gasi, odnosno ulazi u stečaj, ili se onda formira Razvojni fond Vojvodine. I zamislite koliko je to licemerje. Možete li da nam date neki plastičan primer? Evo da vam kažem. Slušajte ovaj podatak. Pre neki dan sam slušala gospodina Pajtića koji kaže ovako, Razvojni fond Vojvodine postiže izuzetno dobre rezultate. Jer vi znate koga je preuzeo Razvojni fond Vojvodine? Razvojni fond Vojvodine preuzeo je sva naplativa potraživanja Razvojne banke Vojvodine. Pritom, ne ponašaju se po principima kako se ponašaju fondovi. Ili ti u žargonu, to sam u razgovoru sa ljudima koji su iz tog miljeja, kaže fondovski uslovi. Ne, oni se ponašaju po uslovima kako to rade sve komercijalne banke. Pa ako vam kažem da se preduzeće u kome se ja nalazim našlo na udar upravo ovog fonda, isplaćivali smo uredno nasleđena zaduženja demokratskog direktora koji nije morao da ih plaća u vreme dok je on bio direktor. Kada se promenulo, kada se kormilo firme promenulo, pretila nam je blokada i aktiviranje menica na osnovu kojih je kredit dobijen. Ali ne samo to. Ja moram ovo da vam kažem. Zašto Pajtić priželjkuje parlamentarne, odnosno bar kao takav se izdaje i sebe nominuje i sebe nominuje u trci za premijera. Šta ga preporučuje za mesto premijera? Strah od onoga šta će biti nakon izbora u pokrajini, jer misle da će tu pronaći utočište ili šta god. Ili kogod će mu se naći tad tu da mu pomogne da postane to što... Ali nije li to pomalo neozbiljno kada znamo da je Demokratska stranka bliža borbi za cenzus nego borbi za pobedu? I vi i ja znamo da je gospodin Pajtić upravo onaj da nije problem u terminu. On pokušava u poslednjim minutima ove utakmice da destabilizuje stanje u Vojvodini, da problem internacionalizuje, otvorio je kancelariju u Briselu i na kraju kada sve to složite, vi upravo imate jedan separatizam koji je projekat Bojana Pajtića i ljudi oko njega kao poslednju mogućnost da se izbegnu redovni. Mi sad već ulazimo maltene u period redovnih parlamentarnih pokrajinskih izbora ili da se uopšte izbegnu izbori u Vojvodini na način da se izbegne odgovornosti koje će sigurno biti izloženi mnogi učesnici ove vlasti okupljene oko Bojana Pajtića. Ponavljam, nominacija za premijera, još jednom molim vas, ovo je jako važno da bi me građani shvatili. Nominacija predsjednika
pokrajinske vlade za premijera Vojvodine je samo trik, kako bi žargonski mladi rekli, da se nekome zamažu oči. I suviše je ovaj narod svestan mnogo čega i progledao je ovaj narod. I znaju oni šta se ovde dešava. A da ja ne govorim makar šta, ja ću vam sad, evo, ilustrovati čitavu priču dokumentom. To bi bilo veoma interesantno za naše gledalce. Tako je. Šta znači imati budžet Vojvodine na raspolaganju? To uopšte nije mali budžet. Vi verovatno znate da je on ove godine znatno, ako ne i duplo veći, no što je bio prošle godine. Pa onda imate poziciju, u moru raznoraznih pozicija, imate poziciju doniranje Južnoafričkoj republici, provinciji Limpopo, za kupovinu agroindustrijskog inkubatora u vrednosti 4.600.000 dinara. Da li je to neka šala? Građani Vojvodine doniraju... Ako hoćete da se bavite ovim, ja ću vam... Sa tolikim brojem nezaposlenih, socijalnih problema, nedostatak kanalizacije, vodovoda u vojvođanskim selima, mi doniramo... Hoćemo da pričamo o subvencijama za otvaranje novih radnih mesta u Vojvodini. Pa samo ja, koja dolazim iz jednog prigradskog naselja Novog Sada, znam da postoji jedno privatno preduzeće koje je 6 puta svoje radnike odjavljivalo, prijavljivalo na biro, otvaralo u Beočinu, u Bačkoj Palanci, možda i u Kikindi, ne znam. Otvaralo nove pogone sa istim ljudima, sa istim mašinama. Ljudi su pristajali na to jer valjalo je sačuvati radno mesto. I svaki put su dobijali iznova subvencije iz pokrajinskog budžeta. Tako je. A onda to množite sa brojem zaposlenih, pa onda gospodin Vasin izađe u medije i kaže kako je trend zapošljavanja u Vojvodini u odnosu na Srbiju dobar. A Vojvodina od nekadašnje lokomotive, pokretača, privrede, poljoprivrede je trenutno jedan od posljednjih vagona u kompoziciji koja se zove privreda Srbije. Poražavajuće. I zato kažem, pokrajinski izbori kasnimo. I nije uopšte pitanje. Ako se to zaista desi u tamo nekom mesecu, martu, aprilu, mi ćemo imati snage da istrajemo do tada. Ali hoće li građani Vojvodine moći da izdrže ovakvu vrstu pljačke? Pravi se budžet i za 2016. Hoće li tamo u ovoj pokrajini biti predviđeno ovaj put 14.600.000? Možda. Sklonija sam da pomislim da hoće, no da neće. Da, ovo deluje kao da je nekakav detalj iz neke Nušićeve komedije pre nego li budžet. Ovo je naša stvarnost kojom se gospodin Pajtić hvali. Evo, samo još jedan podatak, molim vas, zbog naših građana. Znate kako je rađena dokapitalizacija Razvojne banke? Rađena je novcem poreskih obveznika i građana Vojvodine iz budžeta Vojvodine. Vi imate 3 dokapitalizacije i 4. u pokušaju, sve iz sredstava AP Vojvodine. AP Vojvodina nije preduzeće pa da ima sopstvena sredstva. Mi znamo sa kojim sredstvima oni raspolažu. A zašto su rađene 3 i pokušana 4? Pa upravo zato što određen iznos sredstava plasirate svojim prijateljima, koji naravno, da se ne ponavljam, to već svi građani Vojvodine znaju i zaista ovo sad ne uđemo, da i mi ne napravimo problem, stalna priča o tome uradila Demokratska stranka, pa ne možemo, ali ne možemo, gospodine Staroviću. Moj kolega je u Skupštini rekao, ja to vrlo rado baštinim i izjavljam u medijima, da biste jednu kuću srušili, treba vam 2 štapina dinamita i 3 sekunde koncentracije. Da biste tu kuću napravili, vama treba čitav jedan radni vek. Ja živim u mestu gde ljudi žive u starim kućama pravljenim 30 i neke. Ovo je kuća srušena, ne sa 2 štapina, srušila je pokrajinska administracija. Treba će mnogo vremena da to dođe na zelenu granu. Ali odgovornom politikom Srpske napredne stranke i gospodina Aleksandra Vučića, ja sam sasvim sigurna
da se sve može popraviti. Setite se njegove izjave kada smo u čitavu ovu priču krenuli. Šta nam je zadatak? Pre svega i odmah zaustaviti propadanje. Pokrenuti zatim ono što se da pokrenuti i kao treći korak pokrenuto razvijati. To samo kad nabrojite na prste je 3. To traži vreme i traži sposobne ljude i zato sam sigurna da će svako morati u svom prolaznom vremenu da pokaže da li je sposoban da može da ide ka ovom trećem koraku. Potrebili ste metaforu sa izgradnjom kuće. Postoji jedna stara turska divna poslovica koja kaže kada sagradi kuću čovek umre, što znači da se kuća gradi celoga života. Izgleda da je ova naša pokrajinska kuća, kada govorimo o pokrajinskom budžetu, sistematski uništavana zadnjih 15 godina. Ono što želim konkretno da vas pitam, spomenuli ste Razvojnu banku Vojvodine, činjenicu da je više puta dokapitalizovana sa novcem svih građana Srbije koji žive u Vojvodini, a takođe znamo da je jedan od najvećih plasmana Razvojne banke Vojvodine upravo kredit samoj Demokratskoj stranci. Pokazalo se da je taj kredit dat uoči prošlih izbora praktično nenaplativ. Ko će odgovarati za to? Da li je potrebno da dođe do promene pokrajinske vlasti na narednim izborima da bi se konačno otvorile sve fioke i da bi istražne radnje koje se već vode dobile svoj pravi zamah? Pre svega sam sigurna da će odgovarati Demokratska stranka građanima Srbije na izborima. To je politička odgovornost. Govorimo i o krivičnoj odgovornosti. A onda da će nadležni organi, čiji je posao da se time bave, svoj posao raditi na način kako ti građani od njih očekuju. I mislim da šta bih vam mogla reći više od toga. U Novom Sadu, glavnom gradu autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno najvećem gradu autonomne pokrajine Vojvodine, imate situaciju da dolaskom gospodina Miloša Vučevića na čelo tog grada, mi smo imali, bili smo šokirani onim što smo zatekli. Ja sam u to vreme bila i odbornik u Skupštini grada dok gospodin Aleksandar Vučić nije rekao ne može 2 funkcije. Bili smo šokirani onim što smo zatekli. 2 bulevara, lepo ih je videti asfaltirane, osvetljene. Ali građani Novog Sada moraju da znaju, i građani Vojvodine u krajnjem slučaju, da se iza ta 2 izgrađena bulevara krije pregršt protivzakonitih radnji. Pa neke deonice su avansno plaćene, da nikad nisu, da se nije ašov zakopao. A šta ćemo sa nerešenim imovinsko-pravnim odnosima, koji su morali biti preteča svemu? Sve se to zanemarivalo, samo da bi se ušlo u fazu izgradnje, jer znamo da izgradnjom svi pronađu sebe u tome. Drugo, govorite o provizijama, malverzacijama, mutnim radnjama. Sad ste sami rekli, avansno uplaćen novac za nešto što nikada nije urađeno. Govorimo o milionima evra. Tako je. Sledeće što karakteriše Novi Sad, a to je ne nemoguće, ali otežana mogućnost dovođenja investitora. Pa mi nismo zatekli kvadratni metar infrastrukturno opremljenog prostora. Vi sami znate kada dovodite investitora, hoće da dođe na čisto, da je prostor, da je građevinsko zemljište infrastrukturno opremljeno. Raščišćeno, struja, voda, kanalizacija. Sve po PS-u. Gde da ih dovodimo? Ništa nije bilo urađeno. Zahvaljujući upornosti gradonačelnika, gospodina Miloša Vučevića i timu oko njega, mi evo sad imamo ozbiljan pomak, imamo i investicije. Pre neki dan je gospodin Vučević gostovao u jutarnjem programu i sama sam bila ponosna na činjenicu da smo uspeli za kratko vreme pod svim ovim otežavajućim okolnostima da izgradimo nova obdaništa, da je Novi Sad grad koji demografski raste, da imamo interesovanje ozbiljnih investitora. Luka je dobila certifikat Luka
Novi Sad. Da, to su sve lepi rezultati, ali hajde da se vratimo ipak na nivo autonomne pokrajine Vojvodine. Morala sam da napravim paralelu, izvinite, molim vas. Mislim da je bilo interesantno našim gledalcima, ali smo nažalost ograničeni zaista kratkim vremenom trajanja emisije. Kada govorimo o tim pokrajinskim izborima, dakle, bilo da se oni održe u decembru, januaru ili martu mesecu, mislim da je svima jasno kakav se rezultat na tim izborima može očekivati, imajući u vidu pre svega jedan gubitak legitimiteta Demokratske stranke koja je, podsjetit ćemo još jednom, na prošlim parlamentarnim izborima u martu 2014. na području Vojvodine osvojila manje od 6% glasova. Sa druge strane, sva istraživanja javnog mnjenja govore o tome da trenutno među građanima Vojvodine najveće poverenje uživa upravo vaša Srpska napredna stranka. Kakav model upravljanja Vojvodinom vi nudite i šta su te ključne stvari na kojima ćete pokazati razliku između toga kako je Vojvodina predvođena do sada u odnosu na ono što ćete vi promovisati posle narednih izbora? Pa ja ne bih mogla u jednoj rečenici da vam kažem kako ja vidim model upravljanja koji nudi Srpska napredna stranka. Pre svega, šta ćete činiti drugačije? Izgradit će se strategija održivog razvoja. Znači, svemu moramo da prilazimo sistematski, sistemski, odgovorno. Pa makar to uzimalo i mnogo vremena, ali dobra priprema, laka realizacija. Moramo sagledati šta su potencijali. Ustanoviti standarde, doneti zakone i krenuti u vraćanje sjaja i vraćanje potencijala i vraćanja snage Vojvodini koju je nekada imala. U Vojvodini se i danas stalno priča kako je Beograd taj koji odlučuje o sudbini Vojvodine. Kada kažu o sudbini, ja se pitam o kakvoj to sudbini Beograd odlučuje. Isto tako se o mnogim građanima... Ako pričamo o ekonomskoj, građane neko zaista obmanjuje i uvodi u zabludu. Apsolutni vladalac novcem Vojvodine je Novi Sad. I ja ću biti slobodna da ponovim rečenicu koju sam i skoro iznela u javnosti. Građanima Vojvodine mora biti jasno da pljačkaši Vojvodine ne sede u Beogradu nego u Novom Sadu. I to stalno naglašavanje kako je Vojvodina uskraćena za Ustavom zagarantovan procenat sredstava koje mora republički budžet da im isplati, nije ništa drugo nego zamena teza, odnosno želja da se dobije što je moguće više, jer onda lakše možete i više možete kroz ove razne fondove da zadržite u svojim džepovima. Ja tvrdim da je to bacanje prašine u oči građanima Vojvodine. A otprilike, kako bi to njihovo kritikovanje ili ti vapaj koji sam ja slušala i u samom parlamentu trebao da glasi nije gde su naši novci, nego dajte nam još, malo nam je ovo za sve smišljene lopovluke. Dali ste i neke konkretne primere malo pre kako se odliva taj novac. Tako je. Dakle, nije novca malo, već se ne troši na pravi način. Da se još nešto dogovorimo, da se još nešto, ja i vi, gospodine Staroviću, razumemo. Sledeće. 15 godina ste imali priliku da uradite to što sad spočitavate ovoj vladi. Niste uradili. A vidite, ova vlada je krenula da to pitanje rešava. Pa evo, ako ćemo iskreno, vi sad imate, uslovno rečeno, početak nekakve neću da koristim termin decentralizacije, nego raspodele nadležnosti i odgovornosti. Pa vi sad imate u Novom Sadu distributivni centar za čitavu Srbiju elektroprivrede. U Kragujevcu imate agenciju za prinudnu naplatu za čitavu Srbiju. Pa malo, evo prvi, nismo na vlasti u Vojvodini. Nismo na vlasti. Za sada. I zarad nas i gledalaca, da se jedno razumemo, ne može Bojan Pajtić da glumi i predstavlja sebe kao opoziciju. On je apsolutna vlast
u Vojvodini. Ja sam sad iskoristila taj naš omiljeni izraz apsolutna. A znate zašto to mogu da kažem za Bojana Pajtića? Zato što nikome ne podnosi račune, a dokaz tome je da nikada nije na svom radnom mestu. Gospođo Obradović, vreme veoma brzo teče u zanimljivom razgovoru, još nekoliko je tema kojih se moramo večeras dotaći. Ali pre nego što pređemo na njih, moram da vas pitam prilično direktno. Koga vidite kao potencijalne političke partnere u vašem projektu koji ste sada iznali, odnosno nakon narednih pokrajinskih izbora? Pokazali ste na primjeru Republičkog parlamenta da se ne vodite samo brojkama, da ste ponudili saradnju i drugim političkim partijama, iako nije postojala ta takozvana matematička nužnost. Pretpostavljajući da ćemo sličan rezultat imati i na pokrajinskom nivou nakon narednih izbora, da li ćete ponuditi saradnju i nekim drugim političkim akterima? Mislim tu pre svega na Savez vojvođanskih Mađara, sa kojim dobro sarađujete u Republičkom parlamentu, možda čak Ligu socijaldemokrata Vojvodine. Kako su vaše razmišljanja na tu temu? Ne razmišljamo o političkim opcijama i političkim partijama kao koalicijnim partnerima. Razmišljamo o programu Srpske napredne stranke, programu za vođenje Vojvodine, za ono što će biti promene u Vojvodini. I verovatno, znajući kako razmišlja Srpska napredna stranka i njen predsjednik, pre svega morat će svako da zauzme stav prema programu sa kojim mi budemo izašli. A o koalicijnim partnerima, o tom potom. Približavamo se polako kraju emisije, ali moram da vas pitam jednu veoma važnu stvar. Koliko ste zadovoljni nivom učešća žena u političkom životu Srbije? Vidimo da su neke granice prevaziđene u pozitivnom smislu, ipak čini mi se da smo još uvijek daleko od primjera nekih zemalja razvijene demokratije, govorim pre svega o skandinavskim državama gde je danas sasvim normalno da čak većinu mesta u parlamentima zauzimaju upravo žene, da imamo primjere organa izvršne vlasti, vlada i ministarskih saveta gde su takođe žene u većini. U krajnjem slučaju najveću državu Evropske unije, motor Evropske unije, Saveznu Republiku Nemačku, predvodi Angela Merkel. Dokle je Srbija stigla po tom pitanju? Da li ste zadovoljni i šta možemo učiniti kako bismo pospešili, veće učešće žena u političkom životu? Ako me pitate da li sam zadovoljna prostorom koji nam je država obezbedila, odnosno vlada obezbedila, odnosno možemo da imamo tu kvotu za parlament, sasvim sam zadovoljna. Mi smo jedna od zemalja koja po tom procentu od 30% žena... Izborni sistem proporcionalno nam to omogućava. Jeste. Mi smo jedna od zemalja koja je u redu od 10 vodećih u svetu. Među 10 u svetu? Tako je, to pouzdano, taj podatak pouzdano znam, zato što smo skoro smo imali sastanak sa ženama iz okruženja i nije takav slučaj ni u Hrvatskoj, ni u Bosni, ni u nekim drugim zemljama bivše Jugoslavije, a ni ovim sa kojima se graničimo. Ono što možda treba menjati, a to je da žene iskoriste tu mogućnost koju im je država dala. Mi trenutno imamo u parlamentu 30% žena i mogu vam reći da su vrlo aktivne i ono što je meni posebno drago, to su mlade žene koje vrlo, vrlo posvećeno rade svoj posao. Stiču neko iskustvo. Tako je. Ako vam kažem da je Srpska napredna stranka posle par neuspelih pokušaja svih do tadašnjih koalicionih većina u parlamentu uspela da pokrene žensku parlamentarnu mrežu koja podrazumeva da nju čine sve žene u parlamentu bez obzira na poziciju i opoziciju i kao posljedica tako jednog dobrog rada i organizacije mi smo, zahvaljujući tadašnjem predsjedniku parlamenta, gospodinu Nebojšu Stefanoviću, izglasali zakon o nezastarevanju zločina nad maloletnim licima i tako dalje. Što će reći, pružila nam je šansa. Žene samo treba da se odluče i zato ja svaki put pozivam moje drage koleginice, prijateljice, žene koje imaju tu sposobnost da je iskoriste jer imaju i mogućnost. I vidite, žene su vrlo posvećene u svemu što rade. I nema sumnje da kada se žena opredeli da i u ovom poslu bude dobra, ona da svoj maksimum. I nije isključeno da
bi se mnoge žene upustile u ovu priču kada bi negde do njih zaista doprla taj poziv, taj apel da urade nešto u svom okruženju, da urade nešto u svojoj porodici koja bi ih podržala. Svakako bez podrške porodice ne možete u ovo. Ali, drage moje, pa zar je teško uključiti se da uradimo nešto bolje za nas, našu decu i sve generacije koje dolaze. Mislim da to malo napora treba, pa u krajnjem slučaju, evo sa ovog mesta, mada nemamo izbornu kampanju, a pričali smo o izborima, pa dovoljno je da na dan izbora izađete i glasate. I time ste pokazali društveno odgovornu svest za razliku od vaših muževa, zato što neće, zato što njega tamo neko nervira i dosta mu je te politike i to su floskule, jednostavno u muškom svetu to drugačije funkcioniše. Neko glasa, dopušta da neki drugi odlučuju na njegove sudbine. A žene su te koje mogu da mnogo toga urade i da učine ovo društvo boljim no što jeste. A kada to urade jednom, uradit će i drugi put i kada vide ozbiljne pomake, mnogi od njih će se odlučiti da se ovim i bave. Za sam kraj, gospođo Obradović, želeo bih da vam postavim pitanje o demografskim trendovima u Srbiji. Šta je to što država čini da se ti trendovi negde zaustave, pa možda čak u perspektivi i preokrenu? Iskreno da vam budem, o tome će se u narednom periodu pričati dosta. Kada kažete o demografskom trendu, ja bih pre rekla da mi u Srbiji moramo da uradimo mnogo toga kako bismo stvorili uslove za širenje porodice, osnovna ćelija društva, za na razne načine stimulisanje rađanja, stimulisanje žena dok su na porodiljskim odsustvima. Mi moramo uraditi toliko mnogo, a u suštini to je malo, kako bismo svest kod naših ljudi promenuli i kako bi ljudi shvatili da samo prostom reprodukcijom ostajemo na istom. Mi smo daleko čak ispod toga. Na svu sreću, evo ja opet moram da se vratim na grad Novi Sad, mi smo jedan od retkih gradova koji imaju ozbiljan pomak u prirodnom priraštaju, ali to samo mehanički priliv stanovništva. I više se, mi ove godine imamo 300 porodica koje su prijavile treće dete prilikom upisa u školu. Prvi put prijavljuju treće dete. Ja znam da grad Novi Sad daje 30% popusta na račun objedinjene naplate. Evo, to je jedan od načina. To je znači, kroz razna socijalna, nisam htjela da iskoristim termin socijalna davanja, kod nas vam to onako ima jednu posebnu primesu, ali podsticaji su nešto što mislim da bi nam se u nekom dugoročnom planu višestruko vratilo. Da, svakako da negativni demografski trendovi i koštaju kada govorimo samo o novcima. Naravno. Gospođo Obradović, nama je vreme predviđeno za emisiju isteklo. Vam se zaista zahvaljam na veoma interesantnom i sadržajnom razgovoru. Rasvetili smo neke političke teme, ovaj put i iz ženskog ugla i nadam se da ćemo biti u prilici da vas ponovo ugostimo u periodu koji je ispred nas. Zadovoljstvo će biti moje, hvala vam. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije En passant na kanalu televizije Rubin. Ukoliko ste propustili neki deo večerašnje emisije, možete nas pogledati i u repriznom terminu u petak od 18 časova. Mi se vidimo svakako naredne srede od 21:00.